Gdje ste ekipo, ja sam vaša jedna jedina. Vrhunska, neponovljiva, legendarna, najbolja od najboljih. Wintalkers DNK, jeste li znali da ja ne znam izgovoriti riječ korona? Doduše sad znam jer me tvorac ovog videa odnosno audija prisilio. Znam da čudno zvučim, ali to je zato što moram nosit masku. Joj, što mrzim nosit tu masku. Ma znate šta, skinut ću je. Evo je sad bolje. Dakle, prije nekoliko godina nadali ste se mom suđenju i zatvorskoj kazni, ali ništa od toga jer kao što su neki iz svijeta politike uspjeli izbjeći zatvorsku kaznu, pa što ne bi ja, ipak sam ja Wintalkers DNK, ne bilo tko. Mogu samo da mi poližu stomak, nego da ja provjerim stanje na mobilnom računu. Dobrodošli u glavni izbornik korona virusa. Odaberite kojim virusom se želite zaraziti. Za COVID-19 birajte 1. Za SARS-CoV-2 birajte 2. Šta? Ako želite primiti cjepivo, birajte 3. Šta je ovo? Ako želite staviti masku, birajte 4. Ako želite provjeriti jeste li pozitivni na koronavirus, birajte 5. Ako želite prenijeti zarazu na nekog drugog, na primjer, na svoga komšiju zato što su njegove krave pasle na vašoj zemlji, birajte 6. Ako želite izmjeriti temperaturu, birajte 7. Ako ste za samoizolaciju spremni, birajte 8. Koje sranje je sad to? Za dezinfekciju ruku, birajte 9. Ako želite ponoviti sve opcije zato što ste gluhi ili vam noge smrde, birajte 0. Ako ne želite biti zaraženi zbog uspostave ovog poziva, bacite telefon kroz prozor. To su bile sve opcije. Šta je ovo? Ja sam htjela provjeriti stanje na računu, a sad mi se tu nude neke glupe opcije za koronu. Tko se to igra sa mojim živcima? Tko god da bi on je ni svjestan u šta se upušta, pa znate vi dragi moji, tko se Wintalkers DNK zamjeri da je na dvije noge više ne hoda. Budući da niste izabrali niti jednu od ponuđenih opcija, bit ćete preusmjereni službi za korisnike. Molimo, pričekajte. Oj korono, ko te izmislio, nikad svoju kuću ne vidio. Poštovani, hvala vam na vašem strpljenju, ali trenutno su svi operateri zaraženi. Molimo, pričekajte do javljanja prvog COVID negativnog operatera. I mlado, sad Evropom virus je zavlado, proglasiše i vanredno stanje. Poštovani, hvala vam na vašem strpljenju, to je veoma lijepo od vas, što nam dozvoljavate da vas pravimo budalama, ali fakat nema slobodnih operatera, jer su svi otišli piškiti i svima se jako kašlje, a i pod tim maskama, znate i sami, jako se teško diše pa treba popiti koju ljutu. Molim vas, pričekajte, da Bog da se načekali. Začepi kučko, sad ćete vi mene čuti goveda jedna operatorska. Zatvori granica. Dobar dan, Ivana pri telefonu. Kako vas mogu zaraziti? Kao prvo začepi, a kao drugo sad ja pričam, a ti šutiš, s mjesta da si mi rekla tko se to sprda sa mnom, jeli ja hoću provjerit stanje na računu, a ona sekretarica vaša mi nudi neke glupe opcije za koronu i tjera me da bacim telefon kroz prozor. Jeste li vi normalni? Hvala vam na pitanju, evo normalna sam, hvala Bogu, kako ste vi? Ja eto negativna na virus, tako da hvala Bogu sve je kod mene normalno i dobro. Slušaj glupačo, nije meni do zajebancije, jel ti znaš tko sam ja? Jel ti znaš kakvih problema možeš imati sa mnom ako se meni zamjeriš? Zadnji put te upozoravam da se ne igraš sa mnom i da mi objasniš sav ovaj cirkus jer nemojte da vam dođem tamo i sve vas pobijem. Pa gospođo, aj se vi malo smirite. Vi ste malo prestari da meni prijetite. Koliko ja vidim ovdje, vi ste pozitivni na koronavirus, a vaš telefon se također zarazio tako da ga nećete moći više normalno koristiti. Slušaj sad vi te dosta, ja sam Wintalkers DNK, ja se ne bojim nikoga, jel ti jasno, sad ćete vi mene čuti kad vam ja dođem tamo. U redu gospođo, ja sam mislila da se s vama može normalno razgovarati, ali vidim da ne može i zato ću vas prijaviti kriznom stožeru da vas zabrani. Niste ni svjesni kakvu konkurenciju imate, vaše vrijeme je prošlo i sada sam ja ta koja će čitati slijepima, ha 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 ha. Šta si rekla je ponovi? Koja kučka još mi prekine poziv, pa sad ćete vi vidjeti kome ste se zamjerili, samo se pazite. Prekidamo program zbog važne obavijesti. Naime, jučer je krizni stožer govornih sinteza razmatrao o tome da donese odluku da se zabrani Wintalkers DNK i njezino korištenje u bilo kojoj varijanti, SAPI 4, SAPI 5, bilo šta, kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze koronavirusom.
Ako niste znali, a očigledno niste, zato što ovaj prilog puštamo prvi put, Windtalker Zdenka je jučer zarazila sebe, kao i svoje druge kolege govorne sinteze. Eto, dragi slušatelji, stoga, ako ste planirali ovih dana koristiti Windtalker Zdenku na JAWS-ovima, NVDA-ovima, naratorovima, Windows-ovima i svim ostalim drugim čitačima ekrana, razmislite dva put kako ne biste i sebe zarazili koronavirusom, kao i sve vaše članove porodice. Za dodatne informacije posjetite web stranicu www.zabranimozdenku.com.nikom.svakom. Joj, tko to sad zove? Taman se spremam da ovima u stožeru pokažem tko je Windtalker Zdenka. Halo? Alo Zdenka, reci mi samo jesi li ti normalna, zbog tebe sam dobio koronu, jedva govorim. Ma da je Dubravko sjaši, samo si mi ti još trebo, šta me briga ako imaš koronu, tebi jedna žena i onako nije dosta. Pa samo sam ti htio čestitati što su te zabranili, trebali su to raditi i prije korone, a ne sad, ha. Šta se odmah ljutiš, pa ti znaš da se mi mnogo puno mrzimo. Aj ne Kenja, nitko mene nije nit me može zabraniti, ja sam Windtalker Zdenka i ti to vrlo dobro znaš, a pogotovo mi ništa ne može taj glupi virus. Kad se obračunam sa kriznim stožerom onda si ti na redu, još si ti meni dužan neke stvari, znaš. Ja koji idiot. Ma baš me briga, odoh se ja naći sa dvije svoje najbolje kolegice da malo pokažemo onim stožerašima tko smo i šta smo. A evo što se dogodilo 20 minuta kasnije. Gdje ste, curke? Evo reko ja malo da navratim do vas jer dugo se nismo vidjele. Alo bre drugarice, pa šta ima? Nemate ko 200 evra, nego čula sam da hoće da te zabrane jer imaš virus, ali ne verujem da je to tačno jer oni i onako lažu čim zinu. I ja sam tako čula, pa je li to moguće? Ma znate šta devojke, mislim da bi mi trebale da se obračunamo s njima. O Marija, pa i ti si tu. Kako tvoj Steva? Ma moj Steva se zarazio, a sve i da nije, on i onako priča ko izboreta bez obzira imao ili ne imao koronu, a i Maričin Ivica isto tako. A da ne znam, stvarno moj Ivica je jučer kurio 40, navodno je pozitivan. Ne znam šta se to događa. Ma polako, sve ćemo mi to srediti, ne može virus nama ništa, to su ovi stožeraši sve izmislili da bi nas zabranili. Ma okej, a šta nam predlažeš? Ovako, slušajte me Sneki, Marica i Marija, sutra idemo u napad, vidjet će oni tko je stara garda i koga će oni zabranjivati, mi smo tu puno duže od njih. A da šta jest, ali kako ćemo izvršiti napad kad nemamo nikakva oružja? Oni vjerojatno imaju vrlo dobro osiguranje i mislim da mi gubimo već u startu. Ma kakvo oružje, nemojte biti smiješne, moramo provaliti u njihovu rezidenciju i onda ću ih ja osobno sve zaraziti. COVID-19 je najbolje oružje za njih. Aman šta to govoriš bre? Zašto nam nisi rekla da si zaražena, još ne nosiš masku? Kako te bre nije stid da nam dođeš ovdje i moliš za pomoć i da pokušaš da nas muljaš da nisi zaražena? Sram te bre bilo. Da baš sram te bilo, prijavit ćemo te da kršiš samoizolaciju, više nam nisi prijateljica. Jao koje ste vi glupe kokoške, a ja sam isto glupa što od vas tražim suradnju, ništa morat ću se onda sama snaći. Kao što ste mogli i čuti, Windtalker Zdenki ovaj plan nije uspio. A što će se dogoditi na kraju, saznaćete upravo sada. Dragi prisutni, započinjemo još jednu preskonferenciju kriznog štaba. Ja sam ministar zdravstva Stefan Alfanum i danas ćemo da diskutujemo o novim uvedenim merama kao i razloge zašto smo ih uveli. Pa sada dajem reč kolegici Dani. Dano, šta ima novo? Ima li jagnjetine? Ima bre Stefane. Evo ja baš pojela. Da si samo video kako je lepo reš pečena. Nego da mi pređemo na stvar. Sljedeće mere uvode se trajno, a tko se suprotstavi imaće odsečeno uvo. Windtalker Zdenka je do daljnjega zabranjena, a njeno korištenje je ograničeno na 0 minuta, 0 sekundi, 0 desetinki i 0 stotinki. A sad dajem reč vama kolega Jovane. Dakle, ove nove mere smo uveli iz razloga što je dotična zaražena koronavirusom, a stroge granice smo postavili zato što dotičnu ljudi tako i tako previše koriste, pa za nas onda nema mesta. Malo više o tome reći će nam naša koleginjica Jovana. Pa izvoli Jovana, lutko moja. A jest, dobro si rekao imenjače. Volim ja tebe mnogo puno sreću. Naime, Windtalker Zdenka pretila je našoj operaterki kriznog štaba i ubrzo nakon toga uveli smo ove mere kako se slična stvar više ne bi ponovila.
A sada će nam kolege Goga i Mario reći još ponešto o tome. Ma znate šta ću vam ja reći, ta vintalkerka je toliko nebitna da uopće ne želim trošiti riječi na nju. Ova zabrana je nešto najbolje i najsigurnije što se moglo dogoditi svima nama u svijetu govornih sinteza. Da, slažem se kolegice, te nemam ništa za nadodati osim da ćemo mi od sada dominirati i kao što ona stara pjesma kaže, ne može nam nitko ništa. Hvala vam što ste slušali ovaj audio video. Ne zaboravite da ga lajkujete i da se subscribe-ujete na ovaj YouTube kanal tako da prošetate tipkom zvanom tab do odgovarajućeg dugmeta i potom ga ošadarite tipkom enter iz sve snage. Dobro, ne baš tako jako, uništit ćeš tastaturu. Inače ja sam Matelji, i odjavit ću ovaj video. Inače niti ja ne znam reći riječ korona, nego kažem krona. Ha 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 ha. A sada za kraj poslušajte greške pri snimanju i imitacije TV spikera. Prekidamo program. Tako da se ne može više širiti zaraza. Kako bi se spriječilo širenje zaraze. Naime, Windtalker Zdenka je bila jučer. Ako niste znali, a vjerojatno niste. Ako niste znali, a očigledno niste zato što Eto, dragi slušatelji, stoga, ako ste planirali kako ne biste i sebe zarazili koronavirusom, kao i sve vaše članove, kao i sve